دواميان بختانكن بو عائشة خاتون قالن عائشة خاتون زيناي كردو پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوشي ويستو لسري تطبيقنا كردو حدي كشتنا كالرجم قالن مهدي زينو بيت مهدي ديت عائشة زينو كاتوا حدي رجمك لسر تطبيقك باشا او قسان كيما انا بمسلمان زاني جاء اما زور خطرك انسان وانا ساويته ونفهم ونزان به كخواي قولبا عائشة خاتون وجنكاني بيغمر فرميتي صلى الله عليه وسلم وازواجه امهاتكم جنكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم خزانكاني او دايكي ايمن كي حزكا بلن دايكي تو مهدية لقبرك يا زينوية كاتوا بيلا زينا وكردوا حدي لسر تطبيق كي حزك كي بيخوش كي قبوليك اگر دایکی تو بدین کراوە بە دایکت بە مارەی و بە شەرع گەیشتۆ باوکت و تۆی لێبووی باشە خۆی پەروەردگار خێزانەکانی پێغەمبەری صلی الله علیه و سلم بە ئەمری خۆی بە قورئان کردوێتی بە دایکی تۆ و بێ زۆر زیاتر بێ لە دایکی خۆت چونکە دایکی هیچ کەسێکمان لەسەر دایکایەتی بەسەرمانەوە نصی قورئانی لەسەر نییە بەڵام دایکایەتی خێزانەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم نصی قورئانی لەسەر بەسەرمانەوە ونابێ وەنا ساویلکەبی هەر کە تۆزێ ڕیشت دی هەر کە تۆزێ ناوی خوا پێغەمبەر دی بڵێ ترم کەسە موسڵمانە لە دەرسی پێشوا باسی ئەو قەومی پێشومان کرد تۆ ڕقە لە نوێژی خۆتە بێ لە چاو ئەوانە کەچی گومڕاشن ونابێ ئینسانەوەنە نەفام بێ بۆ شێوە هەڵبخەڵەتێ طبعا مهدي إمامي دوانزيمي أوانا شوتا ناو مناركي صامراوة إلى آخر زمان آياته بحسابي إخوان أما كفري دوام يعني هربي أوش يعني في غمر صلى الله عليه وسلم زنا كارج نيبو يوان وارد أو إيجالن باقي جنكاني كشي كافر بون چونکە دانیان ناوە بە ویلایەتی ئەبوبەکر و عومەر ئەوەی جوانش بە کافر زانێ سەخۆت کە تۆ دانەنەی بە ویلایەتی ئەبوبەکر و عومەر لایەوان تۆ کافری کەچی تۆ وەنە ساویلکەبی ئەوەی یەسەر بڕێ بە کافر زانێت تۆ بە موسڵمانی زانی نەفامیەوە